yari journée ya kabiri yahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Polisi, aho umukino urangiye ari igitego kimwe cya Polisi ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko bari baraye mu byishimo bikomeye cyane bishimira kuba ikipe y'abakeba yari yatsinzwe yatakaje umukino wayo muri Champions League, nayo ku munsi wa kabiri cyangwa kuri journée ya kabiri nibwo batakaje undi mukino, aho ikipe ya Rayon Sport yandagajwe cyane n'ikipe ya Polisi FC. Ni ikipe yari ikomeye cyane, aho yatsindiwe igitego kimwe rukumbi yanatsinze muri uyu mukino, cyatsinzwe n'umusore wabo Zidane, ubwo bityo igitego kimwe kiba kirabonetse kuri Zidane ndetse kinaboneka ku ikipe ya Polisi. Ikindi wamenya kuri uyu mukino, bimwe mu byaranze umukino nuko bamwe mu bakinnyi ba Polisi bakomeje kugenda bagaragaza serivisi zitandukanye ndetse bakina umupira utabaho. Twavuga urugero nk'umukinnyi nka Byiringiro Ragi wakomeje kugenda agaragaza ko ari ku rwego rwo hejuru, ndetse ni na karite nziza, mbona ko ari n'umukinnyi ukwiye gutekerezwa kuba yari kuba yahamagarwa mu ikipe nationale y'u Rwanda, nubwo atagize ayo mahirwe yo guhamagarwa, ariko yakomeje kugenda atanga serivisi nziza kandi bikomeje kugenda bifasha iyi kipe ya Polisi, cyane ko ari ikipe yari yiteguye kuza gutsinda uyu mukino kubera ko aya manota bari bayakeneye. Navuga nko ku mutoza wa Polisi Ben Musa yarakeneye aya manota by'umwihariko, cyane ko ari ikipe ikomeza kugaragaza ko izatanga challenge muri iyi season. Ese ubona wowe ari iyihe kipe yindi nyuma ya Polisi, cyane ko ari ikipe yubatse mu buryo bushoboka cyane? Rero birangiye ari igitego kimwe ku busa, ikipe ya Rayon Sport birangira isubiye iwabo mu nzove yimyiza imoso. Abakunzi bayo byishimo bari bararanye, ntabwo ari byo bari gukorana uyu munsi. Paul sana ku bakunzi ba Rayon Sport, ariko n'ibyishimo ku bakunzi ba APR FC kuko bakomeje kugenda bishimira intsinzwi ya Rayon Sport, nyuma y'uko ejo uwitwa umuvugizi w'abafana bayo yari yakomeje kugenda yishongora kuri Jangwana ndetse n'abafana aba APR muri rusange, avuga ko ikipe n'ubundi ya APR indege itazima. Ese iyi Rayon Sport ikomeje gutakaza nyuma y'uko itsinzwe na Singida ibitego bigera kuri 2 mu Rwanda, yaratsinzwe igitego kimwe na Singida, irambuka igeze hakurya n'ubundi itsindwa ibitego 2-1, birangira n'ubundi ikipe ya Rayon Sport isezerewe igaruka muri season. Uyu munsi yari umukino wa journée ya kabiri, n'undi birangiye umukino yakiriwemo n'ikipe ya Polisi. Iyi kipe ya Polisi iyandagaje, navuga nk'ikipe ya Polisi yabonye icyo imibare iri kutubwira. Ikipe ya Polisi yabonye corner zigera mu 8 zose, yagize shot on target zigera mu 10, imwe niyo yonyine yagariye mu izamu ndetse nayo yabayemo igitego. Yagize ama goal kick cyangwa imipira gica ku ruhande nyine irenga 7, ndetse yakoze ikipe ya Sport yakoze amakosa agera muri 6 yose, ndavuga ama free kick. Bituma rero bigaragara ko muri kigaragaza nuko ikipe ya Rayon Sport yarushijwe cyane n'ikipe ya Polisi FC. Ikindi kandi muri umukino haje kugaragaramo inkuru yasaye nk'itunguranye, aho Zidane yagize imvune itunguranye, ariko birangira ambulance yakijwe iraza igezwa iruhande rw'izamu, ariko ntabwo byaje kuba imvune ikomeye cyane. Ibi byatumye n'umutoza wa ikipe ya Polisi FC Ben Musa ahabwa ikarita y'umuhondo, kuko yaje kuba yinjira mu kibuga, yaje kureba ko umusore we yameze birumvikana, ariko ntekereza ko amategeko nk'aya ngaya yakagiye avugururwa. Urumva umukinnyi yararyamye hasi agaragara ko ababaye, ndetse na ambulance ndetse n'abaganga bamaze guhamagarwa ko ashobora kuza kuba yajyanwa kwa muganga, cyane ko ambulance niyo ntabwo ngo irimo ibikoresho bifatika kurusha ibyo abaganga ba ekipe baba bafite. Birangira n'umutoza afashe umwanzuro, yinjira mu kibuga nyine aza kuba yareba umusore uko ameze, ariko ibi ngibi ntabwo bivanaho amategeko ya CAFCO cyangwa amategeko ya FERWAFA ko uhabwa ikarita y'umuhondo. Rero birangira umutoza Ben Musa ahawe ikarita y'umuhondo. Ikindi byaranze uyu mukino nuko bamwe mu bafana bakomeje kugenda bijujutira imifatire y'umunyezamu wabo paveri, bavuga ko uyu munyezamu yirukanwe n'ikipe ya APR FC nyuma y'uko agaragaje ko imyitwarire itari myiza. Ari umunyezamu mwiza muri East Africa, umunyezamu uri ku rwego rwiza cyane, ko ntekereza ko ari bamwe mu beza bari mu Rwanda uyu munsi, ariko ikipe ya APR FC yamushinjije kuba afite amwe mu makosa, ndetse binarangira iyi kipe imwirukanye. Uyu munsi ari gukina ikipe ya Rayon Sport, ari nabyo byaje kuyiviramo kuba ikomeje kugenda yijutira uburyo afatamo, cyane ko igitego yatsinzwe n'umukinnyi
yafashe umupira arawubogisa awusubiza mu bakinnyi birangira bamuteye ishoti n'ubundi bwinjira. Ibyo yabikoze no kuri Singida aho yafashe umupira ari kugana muri koroneri awugarura mu izamu birangira ikipe ya Singida ibatsinze igitego. Ese Paveri Nzira araza kuba akomeza kurinda iri zamu rya Rayon Sports cyangwa araza kuba yavanwamo asimbuzwa undi cyane ko ari umwe mu banyezamu afite karte nziza? Ese yaba ashoboye ariko adashobotse? Ni byinshi muzagenda mukurikirana. Navuga ko igufata mu kandi ndategura ikiganiro ku buryo Amavubi yahamagaye ndetse n'ijye na Clement utongeye kugaragara mu ikipe y'igihugu Amavubi n'ibindi byinshi cyane bakinnyi batunguranye bagaragaye muri ekipe nkuru nationale du Rwanda. Baraza kubikurikirana mu buryo burambuye. Hari ikiganiro kiganiro ndabategurira. Ciao ciao.